I poslije da završimo ovaj video i prije svega ljudi moji volio bi da naglasim da za ovaj video će vam biti potreban šarafciger ili neki oštar predmet. Također ako nemate šarafciger možete iskoristiti neki manji nožić ili nešto slično za otvrtanje šarafa i tako dalje. Uglavnom treba će vam također vlažna maramica i suha maramica i radite ovo na vlastitu odgovornost, tako da uživajte u videu. Dakle, prva stvar koju treba da uradite kada želite da očistite kompjuter jeste da isključite kompjuter iz struje. Nakon što to uradite, osvijetlite sobu nekim, odvrnite, upalite svjetlo, odgrnite zavjesu, radite nešto. Trebate imati svjetla da vidite sve što čistite u kompjuteru. Zatim odvrnite šarafčiće s kompjutera da možete da pristupite. Znači, stakleni dio odvrćete, kao što ću ja sad u ovom videu. Pa pogledajte kako sam ja očistio staklo u videu. Sad ljudi moji, nagnete malo kompjuter prema sebi, prilagodite ga i ovako lagano uzmete i skinete ovo staklo, zato što morate biti pažljivi jer ovo staklo se lako lomi. Evo ga. I evo ljudi, kao što možete vidjeti, uzet ćemo ovako sad uzet ćemo vlažne maramce jer je s njima najbolje brisat i obrisat ćemo ovaj dio tu, ovaj dio kompjutera jer i ovdje se nakuplja prašina i ovo moramo i radi estetike da održavamo lijepim i čistim, a i radi samog kompjutera. Evo iza. I evo ga ljudi, kada smo obrisali sad ovo, evo vidite kako je čisto. Ovo ćemo sad ostaviti malo da se suši. Evo sad kada smo tu, prvo ćemo uzeti s napojne ćemo ovu prašinu skinuti, pošto ja nisam jedno 2 mjeseca brisao kompjuter. Znači, eto vidite kako se prašina nakupi. Evo ovako, ovdje ćemo kod ovog propelera također uzeti i okolo ovako sve očistiti. Ovako sve skinuti ovu prašinu sa tragova. Tako. Ovo sam ovdje već obrisao. Ovo je dole vjerovatno ovo je za SSD onaj. Evo vidite ovaj ovdje žuti kabel, on meni ide iza i ovdje sam stavio SSD iza. Ali trebao sam ga ovdje staviti u ovo. Ali nema veze, ajde, nije to bitno. Evo sad mi je prljava maramca pa idemo uzeti novu. Evo ovako ljudi, vidite, ovo je grafička. Grafička je ispod dosta prljava i vrijeme je da joj mijenjam termalnu pastu. Kad budem mijenjao termalnu pastu snimit ćemo video i za to. Pošto grafičku otkako imam nisam nikad, evo vidite kako se briše vama sa strana, ovdje slobodno zavucite prst, neće vam ništa biti. Uglavnom, neće vam ništa biti kompjuteru, jako ga malo, ako bude malo vlage, zbog vlažnih maramica i tako to. Uglavnom poslije brisanja sačekajte nekih pola sata, sat da se malo to sve osuši i onda možete upaliti kompjuter i raditi što želite. Vidite sad dole ovo vam je prašina velika. Sad ćemo ovo sve obrisati. Evo pogledajte tu. Uglavnom tu sve slobodno zavucite prste i polako brišite jer to morate obrisati. Grafička vam je najbitniji dio kompjutera ako ste gamer. Ja sam ljudi ipak odlučio da ću na kraju skinuti ovu grafičku, pošto ima dosta prašine pa ću je morati obrisati. By the way ljudi, nije na vama da vi skidate grafičku ako nećete, ja sam odlučio da skinem da detaljno obrišem, mada i dalje to nije baš bilo na kraju
totalno obrisano zato što morate skroz odvrnuti grafičku i unutra obrisat, ali za temeljito ono, tek onoliko da ne bude baš skroz prašnjav kompjuter, obrište ovako prije nego što sam skinuo grafičku, a ako želite možete i skinuti, ali pazite se jer se lako lomi i ako ne znate skidati i odvijati teksere i šarafčiće male, čuvajte se. Znači ovo povučete ovdje, vidite, možete ga staviti, možete ga samo malo, sad ću vam pokazati, tako. Evo ovako ljudi, ovo vam je sad odvijanje iza kompjutera. Trebate naći šrafciger ili neki manji nožić za ovaj posao. Također ištekajte sve iz kompjutera što vam smeta jer možete oštetiti kabel ili nešto slično. Tako ljudi, sad kad smo odvrnuli ovo, vidite tu su šarafi. Prije svega morate da ištekate sve da bi mogli da izvadite grafičku. Evo ljudi, izvadili smo grafičku iz kompjutera, znači ona je tu bila, ovo vidite ovdje, ovo je moj SSD od 1 TB i kao što možete vidjeti ovdje sad imamo grafu i ovdje treba da je očistimo, vidite unutra prljavštine, tu neki gluposti. I eto ga ljudi, moja grafička je čista, mislim očistio sam koliko sam ja mogao, vidite ovdje ima još prašine naravno, ali to je dosta teško da se očisti jer do toga ne mogu da doprem jer ovi mi ventilatori smetaju, a velika je procedura da sad odvrćem ovo tu, a i nemam šarafciger, mislim možete iskoristiti nožić, neki nož, nije bitno koje veličine, uglavnom ako nemate šarafciger i ne morate biti baš toliko pažljivi jer i ovo je ono, mislim budite pažljivi, evo vidite unutra, očistio sam koliko sam mogao, ali dalje tu ima bruku prašine pa ću ja to odvrnuti i očistiti jednom, evo vidite.
Sad kao što možete vidjeti, sad vraćam tu HDMI kabel. Evo, ovo je HDMI kabel. A nedugo zatim će doći tu i DisplayPort kabel koji je za moj drugi monitor koji koristim i on ide u grafičku, zavisi koliko monitora imate i šta sve priključujete unutra. Eto ga, završili smo grafičku i sad vidite kako je stabilna i ne možemo to znači da smo je dobro zavrnuli, tu smo spojili sve što smo trebali kao što ste vidjeli na videu i sad ćemo očistiti procesor. Uzet ćemo prvo malo ručno, ovako. Obrisat ćemo također matičnu jer matična je prljava. Matičnu ćemo malo ovdje obrisati koliko možemo dohvatiti. Sada, evo vidite koliko je prljava. I sad ćemo ovako. Sad ćemo ovo obrisati ovdje. Pogledajte ljudi prljavštine. Pogledajte prašine. Ovo ćemo sve ovdje obrisati pa ćemo kasnije i ovo sve urediti. Uglavnom, pogledajte prašinu. Ako vam šarafciger ovako proguli vlažnu maramcu, samo provjerite i opet ga stavite. Jer ja ne mogu ovdje, ima velike prste, a i ko nema velike prste teško me ovdje da prikući. Evo pogledajte vi koliko je to prljavo to. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Evo pogledajte ljudi kako je to lijepo očišćeno sad. Evo ovo dole malo prašine što je palo s procesora. Uglavnom pogledajte kako to sad izgleda.
Mislim, procesor i dalje nije čist, ali dosta sam ga očistio. Evo sad ćemo uzeti ovo i ovako malo ove propelere da očistimo. Ja vam garantujem ljudi, kompjuter će vam bolje raditi kad ga očistite. Morate redovno čistiti kompjuter, a neko ja ovako da ga zapustite. Znači mjesečno jednom da ga očistite, ja ga nisam 2-3 mjeseca čistio, evo pogledajte vi. Znači koliko se uprljalo, koliko se prašine nagomilalo tu. Pogledajte ovo. To je to. I ostala je, ljudi moji, zadnja stvar da odradimo kod ovog čišćenja. A to je, pazite ovako ovaj kabel da ga ne oštetite ili da ga ne isključite. Ovako. Izvadili smo RAM, ljudi. Znači vidjeli ste kako se to prosto vadi. Uzet ćemo vlažnu maramicu. I slobodno ovako pređite preko njega, evo ovako. Evo. I ovako ga iscrljajte, malo isto kao da ga kupate, bukvalno, evo. Pogledajte kako je čist, evo. To je to. Očišćen, sad ćemo ga ostaviti ovdje malo da suši, uzet ćemo suhe marance. Pošto ja imam 16 GB RAM-a, dvije pločice po 8, imamo još jednu da očistimo. Vidite da se malo isprljala, pogledajte, ne znam da se vidi na kameri. Evo sad ćete vidjeti, vidite ovo, to je prljavština sve, vidite. Sad ćemo i to očistiti, da nemamo problema ni sa RAM-om. Pogledajte kako je lijepo ovaj RAM. Kingston Fury Beast. 8 GB RAM-a, dobar RAM, baš me služi jedan i drugi. Ovaj mi je došao uz kompjuter, a ovaj sam naknadno kupio. Sad ćemo i ovo obrisati. Ljudi moji, kad smo to sve završili na površini kompjutera, ne znam da li svaki kompjuter ima ovo, ali pošto moj kompjuter ima ovo, pogledajte vi koliko se ovdje nataložila prašine neke. Sad ćemo uzeti pa ćemo i to obrisati sve, znači pređite s ovom maramicom i to je to. I eto ga, ljudi, to je to, gotovo je čišćenje. Kad smo već kod čišćenja, ja ću malo i monitor da prebrišem pošto se ovdje nakupilo prašine. Evo ga. Kad smo eto već kod kompjutera, vjerovatno i monitor vam se zaprljao, evo tu je moja kamera. Slobodno ovako uzmete i preko cijelog ovako pređete.
I eto ga ljudi, to je bilo to što se tiče ovih ramova, njih samo stavite nazad. Oni se stavljaju, znači samo stavite odozgo, kliknete, znači to je easy. Hvala što ste gledali tutorial i bacite like, subscribe, napišite komentar šta dalje da snimam, zapratite za još tutoriala i gameplaya i svačega, znači bit će svašta na kanalu. Hvala vam puno što ste gledali, a mi se vidimo u idućoj epizodi. Pozdrav!